Serikali ya kaunti ya Masaku ni ambisia iseso ya kunena na NND na kuikithia kuvitukithwa kwa mapata kivathukanio na maki uthukumi no kana mapaniwe nthini wa budget ya mwaka wa 2025 2026. Minister Muveani wa Kinandu kauntini ino Onesmus Kuyu na ula watongwesya iseso yiku ya kathiani ni wamenda NND kuendea kuiva koti na nzia ila siikitwe ni serikali ya kaunti ya Masaku vate wangangania ni kana kutethesya kuongela iwango cia ilovia ila ikolona wa kulikamilati ni kivathukanio ya maendeo na ingi kukuna livoti ilamo na maofisa ma ukolanya wa koti maithi uvathukanu na mitaratara ya kaunti ino ya Masaku. Boni mutesiani wa kutwambisya vilingi wa mauvo na Onesmus mwene kana vaiseso na mwene na siokelo ya kusa maoni ma NND tewa maoni ala mosanite mwini wa nyanya mwaka muthelu ni wameukite kuikithwe mbeu wa NND no kana maikithwe na kuvathiwa ilovia nthini wa mbunge ya kaunti ya Masaku. Umuthi county government ya Machakos ila itongwiwe ni Her Excellency the Governor Wavinya Ndeti nitwambia public participation ya county fiscal strategy paper. No mundi twi sub-county ya Kathiani bandu wetawe miline nienda kwasia kana budget making process ka budget usobya wa budget ni process twambie na CIDP ila ni mitalatala ya miaka 5 na kila mwaka nitwika annual development plan ila ni mitalatala ya mwaka umwe ila tumanasya na miaka 5 twekiye umundi twivanu ndu wa mutalatala wa mwaka umula twekiye mwai wa nana mwaka wa vitukie wa mwaka wa kiserikali wa 25-26 financial year ila twanengiwe mawoni ni mwene nthi na before tumekie mbesa kana twikie ceilings ya departments twiukite kuko confirm kuvalidate tumanekana mapata no mwasu nunu mapata ya masenza sia na ni unit aminana na Kathiani na tiendete twithiuka sub counties cionthe tukamina wakana nekana twamina tuminane na ceilings ya department tumane kila cha ile uthikwa kiwu kila cha ile uthikwa department ila ingi ta education and the rest nekana iculminate into budget ya ila tukeka pronouncement by matuku 30 mwai wa 6 otoni wa watakana wasanyo ilovia kana koti kaunti ya Masaku noende na kwamba takana kuongeleka na kichumani tunakutumia nzia ya matuku hasi ya wasanyo wa koti kwizala mitandao ni kana nzia ya matuku ya wala ilovia itesa kwa ya mokone matesiwe nituonete kana ukolania ni wambatite na mwako wiwoka in particular pe mikakati wiki iye ila ni kundigitize sindu sionthe ya revenue na ukolania wako diwonde ila ni department ta lands ila ni building ila ni approval ya miako ikeka wa system ni ndikeka wanza professionals zisitu architects na engineers are their comfort ya sofa sio makaenda maka upload documents through citizen portal maka lead wa through an engagement ya system ikamanenga invoice na mwene ndi aimina kuiva na mbesa itona kugitha iya wajibika vai menda nende na mokuikithia kana ni matumia nzila selete kuiva ilovia cia koti laitethia cia maundu ni mamaendeo na gukuna livoti kwi serikali ya kaunti ya Masaku ila mona maofisa ma usonya wa koti maitumia nzila itailete kana sina useleke ondu mwana wa nganganya ningukulia mwene nthi wa Masaku balawi aye kamine kuiva kodi ni kana aiva kodi gavana tonde kwika project ino nundu bate kodi bai project tweka nitu ngulia mwene nthi akethe muskali wa governor nikana katonde kuiva mbesa bala sia ile kuivwa ndakaibe mbesa selesele na ndakanenge athukumi ma kaunti mbesa nisiyebwe kwa paybill na ile ingi yibwa kwa bank direct na ngukulia mwene nthi ila pe mundu ukwitia mbesa cash atonde utubikia nikana tutonde kwikata kumosa nundu nituminie na kuamua kana mbesa sia mwene nthi nisiuke sia kaundiwe masibitali makunwenda wasiuswe twake kila kundu Masaku twika Singapore wengine wana uthingilila kana utongoi wa uthukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku ngwa gavana wa kaunti no withitwa na umilu mwingi na kini kindu matesa ungamiana no nginya kindu chonthe kila meka makonya mwene nthi no kana wikithwa na maundu matena utheu nginabu mwene nthi wa Masaku ni wonete uthukumi wa gavana wa Vinya uthukumi wa straight uthukumi uteko na kona ni sindu cionanitie twithitwe twisiona ithiene andu makanenga na testimonials makeka documentary tikona na weni asia we governor ni wiyumite kuthukuma ene nthi ma Masaku ni kana 2027
ni kana ene mama saku makamutunga nuthukumi na chucho then ukisi in a month matatu twakwata milioni litatu nitubikie milioni 10 na kindu nundu meba through sako ndatikeni sitwe na matatu siana nini sitwe na miako ya nata nini sitwe na matuka mea nata nini sikila to expect in the next few months kwa sindu isu wende siasi tutethia with twina budget deficits na ingona in the next 1 or so years nitwitha twamina nitu exploit potential ya masaku nundu masaku ikakwa niene timbesa sia national government ni sawa sioka nitutetha sia lakini tuna potential yulu ni tuendelee na kuexploit. With responsibility comes accountability, and we must uphold the trust that our citizens are placed in us. The most effective way to foster trust and ensure the success of our development projects is through meaningful engagement with the people we serve. Kaunti na Masaku kathia nyenye Boni Motesia.